Patron babatami betse yicho mwaka w'ekiribu ibere na inaisano na ibere mwaka w'ekiribu ibere na isano na isato imeye county ya Kisii na boigo county ya Nyamira Bishop Nemuel Mumanyi aberega kwene kyabuna nigo ekina yokubaka na chibesa batami bali babete bagotakanwa kegendrete na nigo asobwa ngo igabarache wakanwa chibesa cyabo okwana service aya nigo boigaberega kumochia agoseko bagikeria bari abagendrete wesoke na gosegeta uko bagekana egatia batami asekeria bataite watanana oborai bwa batami ase county ya Kisii na boigo Nyamira. Naende aseri chiko you don't incite. Ekaro tabana gota angusi itore. Ekero tori gusi we are entitled to live anywhere within our counties. And we can become leaders within our counties. Atari sibati ko 39 bona tin kumanya inki yako romo ndobona atari go soma richiko kera richiko tari kera simo ko irwa bongo kumia kera bantu ba minto batari kolan. When you are inciting people abantu baira ne bono kurwana njenge ndomanye temude patron yaba iti intora somo robiri obo tami mbwaja gete igoro obo tami bwarenge abantu bari getu abantu nde bajagire kurika abantu bono does it mean itojage gutumeka opo displacement wa ITP usangelije. People are collecting money from individuals, telling them that if you don't pay 1,500, if you don't pay 2,000 to the wakan registration and then a year kurban. I'm cautioning those ones who are purporting to be leaders of internally displaced persons, they insist immediately. If not, ngote ninatole kuna batami bare to genuine to kwa na bantu bara abago papot ngote bya bantu bose bari bara ba ITP wa genuine kibe sanko gutore na batabire twarenge kot to that itwarenge kot rero 30 and naende wono rero twate exactly when we are going to be paid ekinta atebe bona nago batabiga tiga mangana yechimba ko tiga bangana ya bantu bako papot tiga bangana ya bantu bako basuka induna bantu tuwe bangete onya narenge koti tarehe 23 na ndina narenge koti rero na hata biwane kaingo cha kwakan don who is to tell people the right thing kote ninje na ndenye kukutaka ku proof genda judicial database na boko manya rero narenge